ngasi neinagadaruba topic asidi Revelation chapter 1 part 1 ni khoi ngasi dagi horaga khoina thangja khudingi mathang manau naina Revelation gi parasing ase khoina naina minasi Bible dagi khoina phajana yengminasi masigi answer khudima masigi khoina explain tawba khudima interpretation khudima Bible dagi yumpham oiraga amasung history da yumpham oiraga khoina tawjagani munna masi khoina paraga naina minaga khoi naina minasi karigumna khoina khangdaba bhab ta daba yaurkasu aingonda igi contact number asida khoina message oina tharakpa yagani khoi ahanbada ishora pathana tawsi nausing sargada leiba yamna minungsi chawraba ipa ishor nakpo hainingai litana thagatsari ipa papsul naidi yamna phakidaba papini ipa adumapu ipa nahana phungdo nahana pibiba lairik Revelation phungdo piba hairiba lairik ase ipa masina ikhoigi matamda hujiki matamda hingliba misingidama nahana pibiramba lairikni khara amadi haukhre khara ama thokadaba kyamarum wale paishro aduna masigi maramda phajana bhab taduna ikoina naki asumbaje laksalaga chatpa ngamba nupa nupi ohenbi umsung naki apo je mipung khuding sandok ngamanbiu aingonda lairiba phattaba wakhal napan nasingba loina lokthokpiu aina sitlai khuding manahana sokiduna ngangbiu taribu khuding mutarsu nahana bor pinabiu Prabhu Jisu Krista gi minda kuramjari amen ekoina Revelation ekoina ngasi verse 10 bu ekoina naina minasi ina pungai gi matam khalujage ahanbada ekoina chingji Acts of the Apostle hairiba lairi asigi page 585 asumna hai pasimana yengminasi in the Revelation all the books of the Bible meet and end aduna Revelation hairiba sida kaina Bible dai lairi humputaruk lei aduna hairiba lairi humfutaru ekoina Revelation yaudana humfumanga hairiba humfumanga asida asigi punamaki aroiba ado makhoigi thengnafam aroiba ado Revelation ni aduna Revelation hairiba sinausa masida iriba wording khudima Old Testament amsung New Testament da ayambana Old Testament ni gi lauralaga masi Jonah mahana irambani sinausa aduna Revelation khange hai taragadi ekoina Bible gi lyrics sing Genesis tai horaga ekoina Bible gi lyrics sing je ekoina phajana ekoina khangba mathau thai phajana nainaba mathau thai masigi da maina mamangda topic naina khare matau karamna Bible khangnaba nainagani haiba maduna koina munna yengbiu sida here is the complement of the book of Daniel aduna prophecy gi lyric ta achokba prophecy gi lyric ta book of Daniel so amani masigi Revelation aitana book of Daniel ta ikrabado madugi award pasing do madu complement tawduna masina ibane aduna Daniel Revelation habsina Daniel gi answer book ni haina ekoina khangadabani one is a prophecy Daniel habsina tungda tholakadaba mangjoknana haidopani the other a Revelation atopa asina masi phungtokpiba haiba aduni it was masi Kristana magi sebokta masi record tawningai gidama masi mongonda opibani nahangna ubado nana lyric asida isalu haina mahni athangpi aduga Asia da leiriba 7 church atu da thau haibani aduna ikoina khange hai taragadi snausa ikoina phajna prayerfully ikoina khangbatai aduga nainariba Bible gi asumba sing ise ikoina phajna inba khanglaga asumba sing ise phajna inlaga chatpatai madoi tali ishona asumba sing ise ikoina phajna khangani ikoi han yengse Revelation verse ki chapter 1 gi verse 1 to ikoina pabna se masi yengko the revelation of Jesus Christ Prabhu Jisu Krista gi phongdokpiba which God gave unto him masi ishorna mongonda have the Prabhu Jisu Krista the pibiki to show unto his servant things which must surely come to pass maki seboksinda maki manaisinda ikuidana tholakadaba adu utpibani and he sent and signified it by his angel unto his servant John adu masi mahangna maki sargaduna masi signify taruga John da thabani who bear record of the word of God John show you why asigi sakipi and of the testimony of Jesus Christ Prabhu Jisu Krista gi sakipi of all things that he saw mahana ukiba ishona mongon vision da ukiba khudima adugi sakhi ado mahangna pi haina khoina sida ile khoina title da ikhona yangsi the revelation of Jesus Christ having lyric asigi title se Prabhu Jisu Krista gi phongdok piba adu kanago misna hairiba lyric ase ikhona paab da khangba ngamoi karigidama ikhona khangloidawna masi Prabhu Jisu Krista gi maramda mahaki maramda iba tungda tholakadaba mahaka mari ainaba adugi maramda ibane hairiba lyric
kari pandangbidamak ibano haibdudi aikoina verse 19 da phangani masi kona amuk aikoina paraga yengminase adugo hairibo wahi revelation hairibo wahi asi ki arthade aikoida karigumba khara phongdokpiba haibani aduna phongdokpikraba reveal laimni aikoida phongdokpikraba se aikoina khangba darkar lai Deuteronomy 28 ki matuina phongdokkraba sing adu aikoigini arotpa sing adudi ishorgini hai aduna revelation hairiba lari ase aikoida phongdokpikrabani masi aikoina nainabada aikoina khangba ngangani adubu mi kyamarum na hai hairiba lari asidi khangba ngamu hai masi aranbani adubu masi pariba mising aduru kari bor pige habase aikoina amuk yengminase Revelation 1:3 da akhoi pasi blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein for the time is at hand pariba mising ado yaipabani aduga hairiba prophecy gi asigi waising asi tariba makoi adu yaipabani aduga hairiba masida ikrabasing ase masigi manungda ikrabasing ase ngakliba illiba makoi sing adu yaipabani maramdi matam ase yamna nakhre habdi prabhuna lengla kadaba matam ado yamna nakhre hairiba verse asidigi ekoina ishona akannaba bor ahum khakpidi ahanba bor aduti kanano haiba matamda hairiba lairi ase pariba mishing aduda bor adu phangani koina padaragadi masi bor ase phangroi adu national sing ekoina revelation ase pagadamni paba taragadi ishona pariba mishing adugidama bor marang kaina iri aduga kanaguba larik paba hitaba mishing adugichu bor yauri yengsi mathangda masidai ko tariba hairiba prophecy asigi waising ase tariba mishing adusu yaiphabani hamni kanagu mishna masigi revelation gi maramda nganglaga takpi tambiba adu tariba makoising adu madusu yaiphabani aduna ikoina taningdaba taraji revelation gi ikoina hujik nainariba ase masida kanagu mishna taningdaba taragati bor adu phangoi ahum subada kwai sauba bordi kaino hakanda ikoina paraga ikoina taraga aduga khangkraba adu inba ahumsu libasing masige lairik asida ishona si tau haina pongdok kibaga takpikraba khuding madu illiba mising adu mapa naidaba bor phangani sinausing masini aikhoisu adugumba bor phangba mising adugi manungda ikoina yauminasi aduna verse 1 akoina 3 gi matung ina akoina pasi natraga akoi taminasi nainaba asida saru yabyu ishona nakoi gi damak marang kaina bor ado marang kaina khaktun leiri habani akoina mathangda amu yengchi revelation se kamaina pibibno habda akoina mamangi verse 1 to 3 pakre pabagi matungna 1 gi matungna masi kana gi no hakanda ipa ishona masi kana da pibi prabhu jesu krista da phungdo pibneba amuk prabhu jesu krishna kanada pi mahaki sargadu da pi aduga mahaki sargadu na amuk signify tawraga masi john da amuk pibni amuk john kanada pibno koina 7 churches haibadi asia minor da leiriba church taresing adu da masi chithi oina mangna tharaga pibni asumna ikoina phangbani sinausing aduga church adejagi ikoina mu direct phangbani verse 4 da paminasi John to the seven churches which are in Asia, grace be unto you, peace from him which is and which was and which is to come, from the seven spirit which are before his throne. Yam phajaba wording ni John church aikoina seven Asia da leiba church tare adu pibni nakoida bor 1000 amsu inthabu oisnu haibe 1000 ase kanadagi akoina hojik leiriba mamangda leiramba aduga tungda su lakadaba mangondagi habdi prabhu jesu krista je aikoina taingpanda laktingai mamangda su mahak lairami hojik chu hingli aduga tungda su lakadaba matam khudingmakta dum hingduna leiba ishone habdu masida mayek chena kai aduga kanadagi lakuna from the seven spirit which are before his throne magi singhasan mamangda leiba thawai taret adudagi habne aikoina seven churches asi kanada asia habne masi aikoina horen hingbiu patmos hairiba asiga naknaba magi manakta leiba aikoina searching taretni adugi maramda aikoina revelation 2 da hairiba search asuda kari message pi habdo aikoina mathangda mu yengakani adu yengsi makoi asina seven church asina christian singi perot apostle dagi horaga aroiba prabhu jesu krishna lakpringegi matamda leiba searching adubusu aikoina represent tawraga khanai
ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 7 spirits ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ complete ꯍꯥꯏꯕ perfect number ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 7 spirit ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ 7 spirit ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯗꯤ ꯄꯥꯔꯔꯣꯏ ꯏꯁꯅꯥꯎꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ Isaiah 11 की 2, John 14 की 26, John 16 की 13 मसीदगी अखोइना पाबा मतमदा खंगी थवाई असेंबगी स्पिरिट तरेट अदुदि करिनो अहानमदा wisdom अखोइना लौसिंग लेरे मथंगदा understanding Isaiah 11 की 2 की मतुंगना wisdom understanding अखोइना भाब ताबा counsel अदु अखोइना पाउताक पीबा असे might अखोइना ngamba शक्ति number 5 ता knowledge हाइदिबसे लेरे अखोइना ज्ञान अदुगा John 14:26 की मतुंगना अचुंबा हाइबसे थवाई असेंबदगिनी अदुगा 16 की 13 दगिना comfort हाइबसे मसीगी अहुम असे मसीगी तरेट असिना पुलगा थवाई असेंबगी मयेसिंग अदो ओइरिबनी इस्नाउसे अदुना हाइदिबसे मसिना थवाई असेंबदा यावरिबा मागी मपुंग फाबा मागी omnipotent ओइबा omniscient ओइबा अदुगुंबा मागी खंबा ngam लोइना खंबा ngambagi शक्तिसिंग अदो अदु यावरिबनी इस्नाउसा मसिने अखोइना खंगसे अखोइना मतंगदा 5 ता अमुक चलगसे Revelation 1 की 5 From Jesus Christ who is the faithful witness and the first begotten of the dead प्रभु यीशु ख्रिस्तदगी माक्ति अखोइगी दमक थाजबा साखी पिबनी the first begotten from the dead asibadigi ahanba hinkatpa ahanba pokpa begotten adi phangba natraga pokpa ahanba asibadigi ahanba pokpa the prince of the kings of the earth prithibigi ningthausingi ningthau macha unto him that love us aikhoibu nungsibiba wash us from our sins in his own blood ma masamaki ina aikhoigi papsing ase aikhoigi papsing ase aikhoidigi samthopi hai masigi text asigi matungina aikhoida ishon aikhoida promise adi wasak ahum khakpiri haribo wasak sing ato yengsi ahanbada kristana aikhoibu nungsi haibani sinausa madugi da makhange khoina John 3:16 dagi su akhoi khange ishon aikoi nungsi प्रभु जीशु कृष्ण अखोइबु नुंसी बगी तमक सरगगी नुंगाइबा मतिंग मंगान खुदिमु लोइना थादोक टाइंग फान असिदा क्वाइगी लाइरबे इमुंग अमदा पोखिमनि अखोइगी दमा अवा नंगदुना मान क्रॉस अखोइना पुगदा पापिदा नि खुदिमा अदो पुबिखिमनि मसिनी ईश्वर अखोइबा सुकी मतिंग नुंसी अनि सुबदा अखोइना महक से अखोइना मंगोदा याबा पीरगदी महंगना अखोइगी पामखै अदो सामथोपिगिनि हमनि पाप सामथोपीबा से माना लोइना ngami adubu mangonda sangjaraktaba mangonda samthopiu haidaba kanamtana akhoi पाप samthopiba ngamoi sinausing aduna ani subasina mahana akhoi पाप khudemo samthopi ahum suba promise na mahangna haibase mahaki haiba inba mipung mi kudimak loina na mahagna sargada kudimakta laiminagani haibase promise neba akhoi prabhu na akhoi nungsi adoitari akhoi na prabhu da हाइजरगा अखोइगी पाप मखैसे मपुंग फाना सेंदो हंसी अदुगी मतुंगदगिदि प्रभुना अखोइगा मतम खुदिमकि होइना सरगदा लोंब नाइदना लाइमिनगनि हाबिगी वासक पिबा अहुम से पिनी कियादा नंग एगी कियादा नुंसिख्रबा इशोनो नंग एगी पाखुम करी ओइगिनी सिनाउसिंग अखोइना अखोइगी पाखुम असे अखोइना इशोरदा मतिक मंगान मतम खुदिमदा डोमिनेंट ओइबनु हाइबसे अखोइगी पाखुम ओइसे अखोइना मंगोंदा संजरगा अखोइगी पाप खुदिम असे कोपीबा अदो फंगनिंगाई किदम अखोइना ओइसी सिनाउसिंग अदुगा मसिदा फेथफुल विटनेस की मरमदा अखोइना इंगे Isaiah 55 की 4 अदुना ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट जे अखोइगी लुसिंगबनी अखोइगी साखी पिबसु यामना हाइबे इनबा साखी पिबा असुनी हाइना खंगनै अदुगा फर्स्ट begotten of the dead असिबगी अहानबा फंगबा 1 Corinthians 15 की 20-23 दा हाइबेगी मतुंग इना माहजगन the first fruits of them that sleep haiko aduna tungkraba siriba missing adugi ahanba mahi maro adu mahana sumna hai Hebrew 1 के 6 the first begotten hai ahanba phangba ahanba pokpa Romans 8 की 29 की matuna first born among my many brethren masemno mayam ki marakta ahanba pokpa haibani
The Colossians 1:15-18 dayna first born of every creature ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ first born from the dead ꯑꯁꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ first begotten of the dead ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ describe ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅ 1 Corinthians 15ꯒꯤ 17-19ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯄꯥꯗꯤ ꯄꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯍꯤꯡꯒꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯔꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ verse 18ꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ they which are fallen asleep in Christ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ are perish ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯧꯒꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯕ꯭ꯔꯥꯍꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯃ ꯀꯟꯕꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯤꯡꯈꯠꯂꯔꯣꯏ ꯃꯥꯡꯂꯒꯅꯦꯕ if in this life only we have hope in Christ we are of all men most miserable aduna aikoina hairiba punsi asida aikoi Kristada kha aikoigi asani aikoi khudimakti kwadi awaba pangamni aduna aikoigi arang khubam haibse kaidoge hamda Prabhu Jesu Krishna sibiba mahana hingatbiba asigi makha poleba isnausa karigumba Prabhu Jesu Krishna hingataba taragati kaidoba aikoi ishoda thajaduna sikiba khudimak asing ase amata hinkaloi haibani ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯅꯥꯗ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯁꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯤꯡꯒꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯤꯡꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ Revelation 19:6 King of King Lord of Lord haina mahaki title je piri mahaki ming thona se King of King habdi prithvi da lairiba sasan tawriba phamnai ba lairiba khudimmak se sarkar lairiba khudimmak se asigi mathakta mahang pangini Lord of Lords haidu prithvi da lairiba chenjau baiba sin ina khunba lairiba angamba thau lairiba khudimmak se asigi mathakta su punamakki mathakta mahang na lai habni Daniel 9:25 ki matuna Messiah the Prince hai aikoi kanbiba aikoi ningthau macha ana sumna hai Daniel 21 Michael the Great Prince hai Michael aikoina aikoigi ngamba achauba aikoi ningthau macha haina sumna palle aduna mahake title ase isinausni masi karigino haide Prabhu Jesu Christ da haide title sense phangba matik sai Revelation 1:6 da amu ikhoni yengse sinausa masdadi kaisu Revelation chapter 1 da kaisu aruba yaude masidako cham chambani aduna Prabhu Jesu Christ gi maram da describe tawdun ibni sidai verse 6 da and had made us kings and priests unto God and his Father Ishor amasung mahaki mapada ikoije Prabhu Jesu Christ na ningthosing amasung purohitsing oina sanbire to him be glory and dominance forever and ever amen mangonda matam khuding da matik mangan oiba aduga dominant oiba hadi panduna leiba matam khuding da ikoigi thakta panduna leiba ato oisanu hai masidagi ikone yengchi ningthau sing amasung purohitsing oiba haibni ishorgi mising ase ningthau oigini ningthau haibigi atadi sasan tawba aikoina sasan tawba aikoina prithvi asida aikoina sasan tawba haibidi lakatwa prithvi aduda aikoina sasan tawba mising ishorga loinena aikoi sasan tawminaba mising oigini priest haibigi atadi ishorgi seba tawba ishorda thagatpa matam khudingta ishorgi seba tawduna leiba mising adu oigini haibsini prithvi da su priest oiba mising aduna ishorga nangnana lei aduna heng srgadade aikoi adumai tawduna ishorga wain thadara saruk yamina aduna purohid oiduna leiminagani haibase masini isnausa matangda verse 7 da ikone yangsi sidai behold yengu he come with clouds mana laisin single oinana lai every eye shall see him mepung khudimuna ugani they also whispers him mahakpu ta'na thingiba mising mahakpu yupina maki makhong makhuda yupina yaikiba mising crucify tawkiba mising all the contents of the earth shall well because of him mana maram oidana prithvi da lairiba jat khudingmak ana tengthagani even so amen asumno oisnu haibani masina haibdi Prabhu Jesu Christ na aikoina second coming gi manamda yamna neinargumsi mahangna lakani lai haibni laisin ga haibdi sagadu singa ishorgi misinga loinana
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯒꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯆꯠꯂꯒꯨꯝꯁꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯆꯤꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯎꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯃꯤꯠ ꯄꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯒꯗꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯄꯥꯡꯇꯨꯅ ꯁꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯛꯈꯦꯝ ꯄꯥꯏꯈꯦꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯪ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯨꯝꯊꯔꯣ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯜꯂꯨ ꯅꯪꯕꯨꯁꯨ ꯀꯜꯂꯨ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯅ ꯅꯁꯥꯕꯨ ꯀꯟꯖꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯊꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯅꯥ ꯄꯤꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯖꯣꯟ 19:34-37ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯀꯣꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡ ꯇꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯨꯄꯤꯅ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯖꯦꯀꯔꯤꯌꯥꯅꯁꯨ 12:10ꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯗꯦ ꯁꯦꯜ ꯂꯨꯛ ꯑꯄꯣꯟ ꯃꯤ ꯍꯨꯝ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯄꯤꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯄꯤꯅ ꯌꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯥꯜꯚꯔꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯠꯅꯩꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯡꯐꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯎꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ 12:2ꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ many of them that sleep in the dust of the earth shall awake some to everlasting life some to everlasting contempt ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜꯒꯤ 12 ꯂꯩꯅꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯔꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯍꯤꯡꯀꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯕꯨ ꯊꯤꯅ ꯖꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯤꯅ ꯑꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯁꯤꯛꯅꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯀꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯦꯡꯊꯥꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯇꯨꯀꯠꯆꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯡꯊꯥꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯦꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯡꯊꯥꯖꯒꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯡꯊꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯄꯤꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯥꯔꯐꯤꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤ Revelation 1ꯒꯤ 8ꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯁꯦ I am Alpha and Omega ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯜꯐꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛꯅꯤ the beginning and the end ꯑꯍꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕꯅꯤ said the Lord which is and which was ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯜꯐꯥ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯜꯐꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯅ AZ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯜꯐꯥ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯍꯧꯕꯗꯒꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯖꯤꯖꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯜꯐꯥ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ ꯑꯍꯧꯕꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯂꯩꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ Revelation 1ꯒꯤ 9 I John whom also your brother ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯆꯤꯟ ꯅꯅꯥꯎꯅꯤ a companion in tribulation ꯑꯋꯥꯅꯪꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ in the kingdom and patience of Jesus Christ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗ was in the isle that is called Patmos ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ for the word of God ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤꯗꯃꯛ for the testimony of Jesus Christ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛ
ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯀꯣꯟꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯤꯕ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯠꯃꯣꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ AD 1994ꯗ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯅ 81 ADꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯄꯦꯔꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯠꯅꯩꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯊꯪꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯖꯣꯟꯕꯨꯁꯨ ꯇꯨꯀꯠꯆꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯨꯀꯠꯆꯩ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯍꯤ 10ꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯠꯄꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯜꯇꯥꯔꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯒ ꯙꯨꯞ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯤꯖꯔ ꯏꯁ ꯗ ꯂꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯛꯇꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯈꯤ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯈꯔꯨꯡ ꯑꯃ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯥꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯎ ꯑꯆꯥꯊꯥꯎ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯄꯨꯡ ꯁꯧꯍꯟꯕꯅꯤ ꯁꯧꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠꯇꯨ ꯄꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯣꯟꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯥꯍꯟꯕꯗꯧꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯨꯝꯕꯨ ꯁꯥꯍꯟꯕꯗꯧꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯎꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯜꯖꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯐꯥꯎꯕꯀꯣ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯁꯣꯜꯖꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕꯗꯣ ꯄꯥꯝꯅꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯁꯍꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯠꯃꯣꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯄꯤꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯠꯃꯣꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯜ 50ꯔꯣꯝ ꯏꯐꯦꯁꯇꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯜ 50 ꯁꯥꯎꯠ ꯋꯦꯁꯇ ꯃꯥꯏꯜ 50 ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯁꯥꯎꯠꯇ ꯈꯥ ꯑꯋꯥꯡꯗ ꯃꯥꯏꯜ 10 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 35 ꯆꯥꯡ 35-38 ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯇꯅ ꯃꯥꯏꯜ 6 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10-10 ꯆꯥꯡꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯊꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯎꯄꯥꯜ ꯋꯥꯄꯥꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯃꯄꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯨꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯚꯣꯜꯀꯦꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯕꯀꯣ ꯃꯩꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯣꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯃꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯕꯟꯗꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯖꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯎꯅꯈꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟꯗ ꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯚꯤꯖꯟ ꯎꯗꯨꯅ ꯖꯣꯟꯗ ꯎꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯏꯍꯟꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯆꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯄꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯄꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯃꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯐꯦꯁꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯅꯩ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯖꯣꯟꯕꯨ ꯊꯥꯎꯗ ꯉꯧꯕ ꯊꯥꯗꯕ ꯐꯨꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈꯤꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯦꯁꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯈꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1968ꯗ ꯅꯔꯚꯥꯅ ꯏꯝꯄꯦꯔꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯚꯔꯁ 10
ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 20ꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ 20 ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ प्रभु जीशुना अखोइबु मतम खुदिमक्कि लोइनगनी अदुगा अखोइना रेवलेशन हाइरिबा 3 verse 3 की मतुइना अखोइना हाइरिबा रेवलेशन से पारबा अदुगा मसी तारबा अमसुम मसीदे इबसिंग अदु अखोइना ngakna satpa taragadi अखोइना बो याम फंगबा मीसिंग अदु ओइगनी अखोइना काउगुमसी मतम खुदिंदा प्रभु जीशु क्रिस्टना अखोइबु लैनबिगिनी अदुना मतंगी थांगजदा अखोइ अमु nay akhoi amuk thengnarasi chapter 1 di irai laibani icham chambani aduna nakhoina masigi manungda hangba question lairaga so engonda aigi contact number sida hangba kaubiganu akhoi prarthana tause stragada laibe ipa yam thagasare akhoi huji nainakhare prabhu jisuna soidana lakani pathuna lakani habasigi maramda ikre adu revelation ase prabhu jisu christ gi maramda iramba ngaktani habase masigi maramda sukhange ताख्रेबु खुदिमक्ता इपा ईश्वरना मपा नाइदबु बोर पिनबियु अखोइना मका ताना नाइनकुदसु नाकि थवाइना सिंबियु प्रभु जीशु ख्रिस्ट की मिंदा खुरमजरी आमेन।